The Manipur Files is from the Mayamutaram Nuxeri, Nasi Manipur Files, the Kandagadori Basi, Jungi Tang, Kogi, Mapanam Sung Tarukta, suspension of operation Suda Labor Kokila Lupsing, Maruina, Umbrella Organization, UP Amsung, Kenogi, Sigi, Lusing Basing Siga, Minister of Home Affairs, Makok Tongo Selsinga New Delhi, Wari Sanaki, Tankani, Wari Sanagre, Mapandong Sanare, Tratong Sanare, Mamang the National Highway Sing Hangdong from Kanare, Adugai Kogi. Sugi designated camps in Si Hongdo Hongin Tona Masingra and Danawa from Sudum Kanaki Avenue, Loidana, and the civil society organization Sing Manipuri, Sigi Mute Kambu, Sing Sigai Koi, Yamni Konkona, what is Hanagi Matamda, National Highway Sing Si, Hangdona Matang Sudum Masisu later, internally displaced person Sing, Tanka Hum Tona Bayam the Hanzanawa from Yauna Tuan Wafam Sing, Koi Pukalakanda, Takshin Gibalere, Aduga, Madu response, Aitare, Manipuri Governor Gasu Unarakanda, Taza Bakradidum Pirakibini. Adana Hojisi Mulaisi, Ahum Noxu Boina, Su groups in Gawari Sana Bagi Potsi, Hokiba, Sigi Chalibatha, Sigitang, Marida, Sanaki, Masida, suspension of operations, Nakal Ani Kakiwina Lehore City, Manipur government, Handokrabani Adubus, Santana Madu, Yayati, Haduna Makalamani, Adu 2024 Gi, February Gi 29 da, Madu Assemblyna, Koi resolution of Laurkanda. Mamangda cabinet adi handokaramni 2023 gida January da aduna sigi payment se leramni na sugi agreement se amuk review tawraga khara semdok sadok pa aduga sigi agreement se makha tana sangthagi gedra sangdaroidra sangdaragana kari pibam da sangdaduno kari modality leidoino highway yauna ton bofum sing dum khana dise duga national highway sing se maroina si ju hangna bi wafum adumak koi khana ki haibagi ton ba report sing tribune da then ato pa koi news report sing adum Tainari, Mayam Sudum, Sweden and Sissidum Peppers in the Sweden Kambira Kaleduna, Sigi Matang Sida, Sugi, agreement Sugi, Makas Hang the Bus Hang the Bus, and Dog Shadow, ground root Skimatang and Tini and Chilagan, Sigi Tauriam Si, what is Hanari Mam Sida, in Yam concern Wina, and Taxi Taurini, Aduga, Kenosisu, Yam Tuina, Takanina, Matangi, Muwaris Hanabagi, Pibam Sudum Sematamabani, Adu Sig Mayam Sigoiba, Madu political implications in the consequences in affecting the KK Labor Yabage. Anisi puna yang pom tam da kari or pa ya habdune aduna ngasugi Manipur Files ta kana ne bada saru gyanu bidong te studio de lenction dune le basi political analyst le ATHOUBA SHARATCHANDRA ni oza SHARATCHANDRA bataram shari aduga dem university gi ko gi associate professor political science Dr. ARAMBAM NONI januni busutaram shari aduga COCOMI gi convener KHURAIJAM ATHOUBA JATHOU busutaram shari ahan mi dum JATHOU dum lakchare sugi delsi under review tawraga revision gi revise tawna ba yengsina ba kari semdok pa ya ba natragana kari happa kari lauthok pa ground rules singa na salibra satabra kada singsina kari maungda thabak tawri aduga puna maksi yankanda hoji leri ba pibam sida sugi agreement se makha muk sangda gi dorebra habedi jun 2024 gi february gi wagi tangkuma panda madu aruiba Madugi agreement to get a matamam or given Madu Makata Moksa, he say Gusum Sang Olak when agreements. I don't know Hanta Kisida Santarna Suyam concern Oibagi, Maung Mamali, I don't know Karamba, Maungda, Susi, review Tori, Kamani in Sili, Kamana Senari, Hosing Makata and Sanan Rimato Taribra, Natragana, Adumak, Sisi, script of Wodum Yarvazala, Madu Santarna Palm Wadra, Kamai General ki wahang du laktringai da koi hapet how ki ba chahi ani sida hai tare ko Manipur ki crisis ki manung sida oirakriba koi ki sugi magi matang da oiraiba development sing do adugi do koi amtang highlight tawjarake adugi to hapet koi khangminaraga di makha tabda koi na masi naina badu yam nungai ni khalleba yan hanbada akoigi suse tripartite oina tawre hare ko tripartite oina tawrumba adum loba agreement si hoji party ma withdraw tawkibna maram oira kanda bipartite on be yadi tripartite to completely once party ma tokima tamda adugi particular agreement si null and void oira pagumani aduna madu center khaktana extend tawba yadandana ngasi bo tawdana laine the party ma tripartite to the party ma adusu khadi maru ba haidi sudu effect of godoriba territory dugi
legitimate government do adu government du neba tokhrisi hoi aduna adu tokhraga lehori ba pot sida hojik agreement si India government nauna renew tawraga nauna mo moina tawge na hai pe pot ma lai si bilateral tawge haira tripartite to thoga bilateral agreement on thoke haira natraga na dum tripartite si amuka mu nauna revive to hon bagi an moi gi ground rules semdok pa degi du da hana hairiba sai gi terms and conditions semdok pa kem hongdok honjin kaina du gi wari me am du saraga adu wari me am du me am ta halaga tripartite si amuka mu renew tawge haira haiba wahang khak lakpa ada luri di hojik tripartite agreement ma tawge na hair pa taraga so matam du da miyam gi koi popular government amana low decision ne ada hojik ti koi popular government su leite assembly su suspend tawga lei aduna adugi status ama sigi status sing leading a phibam sidai sida kamdona center na koi tripartite agreement am tawduno Manipur da hujik leidiba president rule gi administration si masi koina Manipur government ni masi entity mani masi Manipur miyam gi represented koi gi body amani ne koina low yabra hujik leidiba posidi appointed authority appointed administration ni appointed authority amana administration tawroga leiba koi Manipur gi state ki status ama khak neba masi elected government amana run tawba administration oide anu miyam gi representation do yaudaba jumdagi Delhi dagi nominate tawpa appointed adu loba administration ama khak neba aduna masina kama kamdona Manipur miyam gi legitimate magi representation do tawba ngambra ngamdabra haibasima hanbada ko yengdaba yaroi India government suma du yengdaba yaroi haijariba atopa mana hojik leiriba su nen hairiba kangu sing sigi mathakta tongan ba FIR mayam malay makoina su gi ground rule violate tawbugi FIR pan bagi data mayam malay report mayam malay I want to copy lay I want to copy paste ani mu pan ba moi gi khoi gi matam gi magi su gi magi journey su gi matam time period manung sidana ground rule violate tawraga pha gi bu kundi pun gi bagi adu FIR gi report mayam lay haidi ground rule violate tawbugi ada ground rules sida masagi ground rule easily sidi any form of violation of ground rules will amount to masagi sugi agreement se koi cancel tawba or abrogate tawba or masi thupchan nanna bagi tok nanna bagi magi keno se leiba adumai tawduna adugi potuma aduga hojik leiriba hojikti megi tang 2023 gi matung dagi su da leiriba group mayam si miyam na makoi si terrorist group amoina moina tawriba mihat mipun moina chathariba nupi angang pharaga mangan giba kolan giba dagi di me gi tang ahum gi churachandpur dagi kangbai tang na lakpada combat set par nomai paiba myam su gi kadar ni chingnaba myam yausel lakhiba adum cases mayam sina punjal akanda dagi di se nangi keno da jiri gi thodokta sendanaba sing adu da churachandpur dagi su gi kadar yauramba adai nang chidai da linthoi ngambi ga keno ga hemaji ka pham matamda ma kene sugi signatory gi leader channel ma dai mai nupi pha gi ba so many cases suba cases me am lei raba terrorist amana terrorist amagi charges lei raba adumba group ama hoji oiraba adumba group se masi India government na karamba moral ground no moiga muka hanna agreement tawge na hairi se adagi di chingda opium poppy thariba drug tawri report me amsi sugi magi supervision makada su group singsina leader singsina ayamba operate tawi loi khangaba aduna drug ta chenara ba mihan mipun terrorism da chenara ba adu minus chenaren leiraba group mayam se masi ki group mayam se India government no agreement sign tawgena haire isi masi India government na hairiba terrorist or narco terrorist kambu se masi India government se narco terrorist sogatpa narco terrorist ka peace talk tawba adumba lenga ama oirabra haiba wahang am thorokadore ana madugi wahang du lamatam dadi international forum da international community singi marakta India haiba lebak si narco terrorism sogatpa lebak amoina malem miyam ukiba yabagi chances uji ya wang le aduna hairiba sigi issue se masigi mathakta hen lusalai de kaino hata Manipur da handak thoiba irang asida sigi nakriba punamag se
cookie non cookie group ama sona kan siri ba mayam se masi ki direct responsibility si su gi group na low grab low da na pi grab kana na pi makhoi gi elected MLA sing na makhoi gi ledi ba civil society organization sing na su group da loi sin thok grab Manipur crisis si lo matang da oirak pa any pibam khudimak akhoi gi oina su group ta loi na mak sinajare makhoi na lorpo ware pire khudimak ta akhoi mai kedi ayat pa apan mam ta le jadre habisi makhoi gi civil society amadi makhoi gi MLA sing na sign tawraga che tholok khrabane adu tadi hairiba thoi be irang asi gi prime responsibility si su group si chobam oirabane adu bo kangu duga mu home ministry na wari saraga extend tawna bagi intention ma pongdore ise masi maram chabra chada ba wang sne lai ise ani om subada ekoi gi su group amadi su extension gi matang si Manipur da khundaminari se kanglup yami kanglup mayam si manung da indigenous community si masing kunga mari manga sui apun ba ko kunga mari manga aduga chumnagi khoi gi chin cookie ni hairiba group si di moidi tare ni pan khaktani moidi indigenous sum oidrimni adu indigenous population na ngasi suspension of operation sigi extension gi against ta loina lepe loina lawe ngasi statement mem thola khrena Foothills Naga gi coordinating body thole indigenous peoples forum thole thado inpi thole ama thole mem thole buje ko sigi mayam sina yadri sigi mayokta India government na namdana su si adu yamna magun leina extension tawna na bhonna dor si kari gino ai bo wahang ko la hoi iroi loi bada hairi ba sigi phigam mayam se leigre masagi state ki government na withdraw tawgre ada irang ji thokuma tawna moina prime responsibility oigre ba adu ma kangbu se India government na karamba mawongda kari explanation piragano miyama si convince toroga suji extend toba mathau tai han haibase India go mina kari no miyam da moina singdo kadori se moyam da moina convince togodo se karamba ground da kari basis togodo no madu han miyam dam tang tahan madu changi aduna tan masi hatu moina ga anam ha to nam dana to sulu ta gadi masidagi chalakado maidudi natai chaga do mande mamdi kaino da matamam da chaki maidudi leibag sigi issue dugi magi value amadi magi concern leba kai bi ade ba wakhalo na du miyam du saru ya laga thoki ba thodong ne ba handa kisidi miyam asigi mathakta lan tarakhraba awana khang misi mina khang miyam do adugi mayokta lepki ba lal hobone hai ba terrorist narco terrorist group do adugi group tu India government ga agreement ji extend toge haidana hai ko pona manina madu tor ko tan miyam na kamaina react tor kadagi ha ba se masi yamna section na yengobum changi masida India government ta hatu miyam da proper explanation pidana maram bhajana pidana bab ta handana adu thoi bo watho si waro si no piba ngamdana sigi pochi pai ru matam da ai natai chaba reaction tholoi natai chaba result phangwai na mai thamjal hoi tong pam da ba adugumba makhal gi ngong mayam piba mayam lakpa yai aduna karigi damakta center na sugi ground rule thugaire hairiba aduga thugaire hairi sisu haiba nate tawrena mayama makhoi sudum khanga makhoi da report mayama leireba adugumba irang siga su yamna mari leinana hoge involve tawe hana maral sirba sigi keno siga kadabugi kaushalaga wari sanar kanda review tawgudorino sugi agreement si ground rules si kadabugi review tawgudorino masidi chanadre haidana nakoi smai tawtaraga di chanadre haidana action lakotpagi mota makhoi gi demand aibadi maruina separate administration gi in the form of union territory gi demand se hoji sudum makhoi gi sindagi koi gi mangba leitriba port amani adum masi dum inarga dum chatlaga leire port amani aduga sigi sida ngan wari sanai tang mari gi sida haibu sida su national highway sing hangdokpagi matang sidum yawrini aduna national highway hangdokpa matam sida mamang da phondokhibada akhoi gi demand se lumna lobiraga masi khana bidargadi free movement si ya haloi masi akhoi yabanga moi haibani adu targadi leibak sigi oina thabak tawna mutamda makhoi gi demand du kaino oina adu concern oraga karigum bakhara compromise tawna bagi khongthang du adu doina live zara karigum ma ya thokanda akhoi gi free movement have yam toina ngana riba du hosisu andak july tha sigi manung swaida di free movement si ya hanaba honerga ne have gi work from phawba governor gi market gi phongdorok pa wafam sudum leirabnina karigino agreement handokta bida oina kauraga wari sanaraga Manipuri irangi porsi makhoida oina yam makhoige kupna khanabagi mong aduga
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯋꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤꯅ ꯄꯥꯈꯠꯂꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯁꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯂ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯁꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯦꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕꯖꯥꯠꯂ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯣꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯅꯤ? Thank you, Gentle and SKTV. Ihan hanbada nahaki wahangdu paukumsi hangna khanjabada akhoi government of India na hoji phawbada tawri mamong sida yamna chawna e da akhoi haining basi appeasement policy towards the suspension operation groups haib tare ko appeasement ni policy mo wi haibasi akhoi na yam chawna haining maramdi akhoi gi mamang wangalu na haibi khiba ground rules si matang kairak pagi mami si di akhoi na on record ta lei haibasi de chian ngai leiti khudamoina hairabada akhoi highway si hoji phawdi hangiroi haidana makhoi na openly statement pi ba haibasi national highway si makhoi na thingi haibagi evidence ni aduga masi hang basi de suspension operation da leiriba group singa yaba logadabani haidana government of India na position ama lobudong tawriba si so this is a violation of the fundamental rights ko aduga atopa madana suspension operation asi tashenga khoi legal point of view de yenguraga di su gi magi ground rules yenguraga de preamble da hari si hari bus suspension operation the yoruba cadre singsin a public tam khoi weapons display tawroi na preamble da yawi text loroi hene yawi adugi samatakta suspension operations ge kem se kadai da laigani su ge kem se kadai da laigani haibasi gi decision se joint monitoring group na logani haibani joint monitoring group sige khwaide ge ihan hanbade yauriba party sige representative di Manipur state ki home secretary si akhoi Manipur represent tawgani haina yawi aduga akhoi ga army gi ama yauni aduga minister of home affairs ge ama yauni semaina tripartite ki representation ji tawrakanda joint monitoring group tena piba report amasung makhoi gi joint opinion aduna suspension operation asigi maraibag lepkani haibisi yawi adu erabadi se Minister of Home Affairs na sinba adungba mifam asida Manipur ge su honorable governor na makhoi mute ama thai haidana akhona pauchesing da uri basina achumbo oiba taragadi akhona mayamna article 356 si manung da leba president rule si leiba matam da di state ki government si leiti haina logani akhoi da hoji lei central government ge rule ni adana hoji thari ba mi hochi state ki akhoi ge popular mandate ki manung da leitabana masi state ki representative amani haidana Manipur gi oina lobadi kitang legally madu loopholes laigani haina thamjani maramana joint monitoring group ta Manipur gi yaramba adugumba representation ji yaudraba matamda hairiba suspension operation gi ground rule da semdok pa haibase center mus state ani gi lairiba maning tamba relation singdu da yam chauna chayet na ba matholi haibase koina haini maramaduna aina sum legal point of view da gisigi agreement si yengzaba taragadi aikoina joint monitoring group se redefine tawdri ngai natragana suspension operation gi ground rules si Manipur government na tokra matung da Indiana central government se redefine tawdri da suspension operation si koina renew taw ba haibase masi legal point of view da gi center mus state ka mani leinari ba sita yam chawba chayena ba ma leibanina government of Manipur ge concurrent sama yaudana haiba ground rules semdok pa haibase masi su legally khoi yamna kanna valid oiroi haina thamjike punama asi yengoroga ikoina haizening ba si khoina suspension operation da lairiba loop sing si lalhu loop sing sigi moigi impunity tawning bada tawbagi mami semadi beyond doubt masigi mami tai kangpokpi da phaba cadre singna chahi taruk na taret subagi data ama matamda laikhibagi khoi huzik 26-27 years sutari matamda 6-7 years oi happy wafum lai adigi mathakta masira tiger road kaina huji am chaun pauche sing de inarei ba adana state government authorized tawdaba central government authorized tawdaba state authorized tawdaba lambi sing je forest cover semgalak pa haibasi maji parallel government nama run tawbagi mami ama chaun tai punamak sing ji yengoroga ikoina yamna wazaba nuaitaba penjadaba di kari no haiba matamda Manipur da ain chani haibasi seng yamna doubtful oiba matang yam lai maramdi chingi mafam singshida lairiba political development si nat rule of law gi law and order gi situation ji yeng matamda yamna ningba kainingai oiba haibatare khodamoina tampaki lamdam da volunteers sing se khulai pitho hanba pressure pi ba punamak se koi uriba ngaktani adu masigi phibam si yamna tampaki lamdam da di some semblance of rule of law gi mami si sum taba koi hawi aduga chingi mafam sing sida maroina suspension operation gi operate toriba area asidadi hairiba sing sig mami ta daba
mami tabadi laadna hedum yamna thengaba matam handak ikui kuidana hoigi lau singu chatpa matam dasu yam chawna chet na ba akhoi ayet pa pirak pa khulai tharak pana chingba singi tawba su madu gi accountability fix tawdaba adana punamak si on the whole yenga aina hiding basi akhoi gi COCOMI gi representatives yawbiri akhoi su gi matang sidadi akhoi government of India da Manipur da popular government number laitri fawbadi suspension operation gi ground rules semdok pasisu yapam thokti haina lawi aduga masigi extension tawbasisu Manipur gi popular government number laitring hiti masi tawbam thokti haibiji thamningi karigino haiba matanda masigi agreement da Manipur was a party ko aduna joint monitoring group sidigi Manipur na tokhiba haiba sida reformulate of understanding ama laktana di haiba su gi wafam se goi with all to thambam thoi haiba se mai na thamni atopa amadana aikhoina kan khanbasi hawjiki Manipur gi suspension operation si tawba matamda makhoi gi leaders su gi leaders sing high war from akoina tajai madudi kari no high kanda political dialogue am oina changchalai political dialogue ke advancement ma wi ne makhoi claim tawab masi posturing and tawshinabo oibusu yai adubo masigi sen ha ki topic si lai twist in su deal haibase adana aikoina di suspension operations illegal oire maram di mapan gi foreign country gi organizations ji kamai Indian soil la pusalaga masi akoi gi ain gi phibanung da Bharat Samvidhan manung pusala kamai wari shai no question lai masi gi bahang gi paukum pidri aina sum khanjabada masi gi legal recourse sam lobam to ene khali khoi SoO singna we need to ask the judiciary to interpret on the involvement of these foreign organizations within the soil of the country under the constitution of the country. How can they be roped in into a peace process when they are not insiders? Masi legal recourse some so low the judiciary ki review ki magi power sinaga legal authority amana masi di niom chumi chum di haibisi ki a statement ama body ama pihan badasu akoi desu kana gani adu stand chu laini ultimately ina sig round the hiding basi 7 schedule gi matung in the law and order ngakcha by the state ki subject ni haijari ba aduna suspension operation the maruina India gi mak ning tambe lam jo houdaba aduga makhoi gi political objectives kari no hana su gyan thoina ta ki daba aduga India ma ta military operation ju tawgi records le taba makhoi si in Manipur gi manung da pusar kem sajalaga suspension operation tawhan ba haibasi yamna seng na hairabadi law and order gi situation amadagi adugi maming du piraga hairi ba suspension operation ju tawgi bani haiba tare adu argadi law and order si gi manung sida porakpa taragadi law and order ngaksa by the state ki subject ni majri union government supersede tawba yade haibana chingba argument sing se piningi maramaduna Manipur da hujujik lairiba tangdu laita basigi nakai sengba popular mandate among people's ki mandate amba laktana suspension operation yamni impunity exercise or batawning la tawbagi mami taraba sigu lup sing sida akoina political engagement ama piba adu nakalambadana Manipur gi integrity ka heloi di hairaga hariba organizations in the political dialogue umra changsilapa nakalambadana mo hariba discussion hariba understanding hariba nainariba mayamsi ground rule gi wafam ni mo haiba yamna twists and turns mayam uba phangi adana manung da kari tawribono haibase it's like a in haizaba black hole gi mong da dum lai adana khoi gi di kari no Manipur gi apunba unity haibja khoina physical khaktanati Manipur has a background Manipur has a cultural and political background which is about living together and the sigi body Manipur gi body as a kahenda haibja khoina lauri basi territory du khaktanati Manipur gi core idea that is coexistence suni marabadna suspension operation gi kothang gi twist and turn mayam toriba aduga madugi lakada political implications sing durigi madura cheneri ba miyoi sing Manipur gi laina amadi central government so yamna seng nakhai sengna Manipur gi law and order amasung Manipur gi peaceful coexistence ki masi tranquility is ka helak pataragadi but public ki outroar la oi hani aleti adu laktana zulai hen thamsiki hoi Suda lairiba lalolup singi makhoi gi demand si separate administration with in the form of Indian territory da oi lakre mamang da moi si talam manate irang sigi keno tor pudai di mahoi tan ma hore madudagi lakho matung sida koi gi lairiba separation si taliba adubu madubu koi gi galu piriba MLA tara ma lairi MLA tara si makhoi wangang ba ngamhandrira natragana mathanda ngamgidabra by pressure da oiro ama oiro makhoi suda lairiba makhoi lusing basing asigi makhoi wafam da makhoi na hairakpa pot makhoi na lawrakpa decision da adama yathokpagi phibam da laigramnina then civil society organizations sing lairiba makhoi khara na sudum si posedum laigre aduna hojiti pura represent tawrisi
ngasagi separation gi pochi yam kana demand to pochi da represent to si khulai pai ba aduga ground rules su thugai gi ba anuma loop tu na represent to raga politically changjalak pai mo keno duni lai si adu targadi makhoi ga wari sana ba si yamna maram sabra legally dum yabra makhoi ga politically makhoi ga settle to na ba posi yagadori bra if karigu makhra settle to reng khan targadi maduna pirak pa madugi effect consequences to kari oiduno adi MLA taram sudum hingaga leirini lengak semda su yauba yaroi semak na balai ripa pibam da su yauba yaroi habage ado ba stenam su handak ta phungno ki su lere ko KNP Manipur gi maike dige aduna political representative sing asi kari mawong da leirino miyam gi leiriba MLA sing si karama mawong da leirino etadi makhoi na hek sigi Manipur gi leiriba pibam sida presence rule ni adu nakala ma da MLA sing no hingi bunina sigi posida kari saithing pirakpu yai kari ahongba uhalakpu yai khudong cha da kari mayunar pu yai hayeng yamna complex oiba ama tholokpa yabra kai singna ngai oi kamai thami singna ngai kai to leite masri da hojik leiriba kuki gi MLA tara chide da BJP gi kanoni tari ni hariba singse amata government se semakpa kholakpa tobada masda kariguma responsible piba mada saruk yaba karigum ta yaro yesi am strictly mogi organization tarukna toba the cookie inpi Manipur sina kanu toba stage da kogi cookie jogi members singse national legislative assembly gi masdi the participate toba adagi take part any manner this formation of popular government is sunga yaroi haibama haire ko ali subada under any no circumstance the cookie jogi people singi the compromise of the khotna ali karigumba ma mahoi mapa mapu gi lamje moi mapa mapu lamni hari ba ko masi kanana piba kanana bata pir ko oirino kanana toino je kang mapa mapu lamne na claim to silise masi moi tatar dam haile samarak oidaba chunga ngamnina achumbora boininga pa moi chalon churona su khalapa maina moi gi sigum lamdi da kari gum da to ya roi khole yam strictly tawri se mai de yauri basi ko gi cookie inpi Manipur haibase masi gi official memorandum amana cookie jo gi MLA gi tawroi haibani aduna di si da lai basi kari gi no hai matam da hai ri basin se masi hai ri ba su group se sai mang da takpi ge ko su group sina haibadu matungina loinam tawdong ne kalam ta lawangang ba yaroi ba hoji aduna hoji sim mo ko se samna hare ko na robot natraga ka ko gi kano se suizame me laga remote control na sana ba se taibang mi aseng ba da di phim la agadi masidi popular ministry di laira na praja gi mihut ama oiraktre ba ko praja gi mihut oiraktre la lo gi mihut oire hari ba su group chu la ho ra ho da chu khangde kalai ho gi ba la no moi ho gi be je mai tei gi mayok ta to gi ba khulai tha na khot to da moi khut yaw ya be hai na ba di yam dai re aduga kana gi mayok ta moi na no yeng kap na khot na baro sarkar to gi ge ba aduna service style la ho oi re hai na di lojei adu moi no ji baro sarkar sina madu gi certificate se pi re bani na moi se la lo ba su oi re su hoji se nam na su se ko gi kari hai ni legalize to hon laga su di moi na hai bi se da abrogate to roi do ri ba amuk ni new to hol laga to gi wakhan se masi ko na politically u da ba su ai roi oi re ha ba adu masi da thingi se ke ro madu thingu ba gi ai ko organization masi to ba ya de hai na organization je to ri ba ye da karamain to ge matam da ai ko gi kano indigenous people's forum Manipur thado inpi Manipur aduga Maitai Alliance adagi Foothills Naga Coordination Committee se masina masigi poch hairu ba masi kano to ba yaro hairu ba masi mugi arm noi ba khol ba khulai ngai mayam gi sida sar khara to na home minister la piru ba do madu yam nungai ta dana makoi gi federal council of 4 haiba ma yauri mugi kuki hills ki sida area da leibani outer Manipur gain tharga kai kano khara thara anyway masi yauri ba se Cookie Reformation Forum World Cookie Jo Intellectual Council the Thado Tribe Council alo Cookie Youth Forum haibase masina yam lang ba phangna torga haiba organization ko gi Manipur gi leiriba ngai ai haijeri ba organization gi da charge tawi aduna masina ta ko di moi amaga se torga loina amana pass torga amana kauba amana pass torga amana thomjin ba si torga moi cha manaba khulai pairga thengna avalanche aduna ai ko na sai su gi tonari ba India government to ri ba sika somna bam thoma isiga
อันตรงงานมันเป็นโลบยาเลยแบบจ้ามันนั่นมวยเชแองเกิลแมมนี่ทุ่มไปแล้วมาสินะสวยบ้านะไอ้คุยเขาจะคิดอะไรดีบ้างก็ใช่ไอ้คุยนั่นไหนดีบ้างกันนู้นสิได้ไอ้คุย panelist อันนี้นะพัฒนาให้เรก็สู้สิบุไอ้เนี่ยยาบ้ามงดาไอ้คุย extend มากี่ extension ตัวบ้านนั่นแล้วก็renewal ตัวบ้านภาพตาอมุกนาวนามุกตัวแล้วก็มาสิตัวสิบุยาบริยาดับไรเช่มาอย่างนั้นกับพี่เป็นได้ไอ้เนี่ยแค่ตั้งไอ้เนี่ยขันจะว่ามันก็ supplement ตัวจะแกก็มาสิไอ้เนี่ยยาบปวดช่วยโอ้ยเลยบ้าบัลลัมดีกันเลยด้าไอ้คุยสินะ law making bodies กันเลยด้าไอ้คุยมันนี่ปุ๊ก assembly เนี่ยบ้าก็ assembly จะเลยดีบ้าบิเรียนกินมาตั้งปุ๊กสรการสินะมวยน่ะตากี่บ้า cabinet กี่การกี่วาระตัวมาสิ assembly น่ะ approval มาปีละกันมาดูกี่วาระเช่เล่าละกันบาร์สรการละท่านไม่วาระเล่ากันเลยบ้าไอ้คุย governor มาติดจ้าครับบ้า governor ยามให้ชิงบ้า governor สินะManipur की assembly की वारेप की वांग मतलब मांगना state की represent और का being a governor my capacity दा मसी की वांग मतलब चट पे याबरे याद बराई से सिमतंग आई supplement तो जनिंग में वाली को नसाई दा अदुना मसी करीब तो बता रहा दी मांग ना ordinance में जारी रखा governor की capacity ordinance में जारी रखा मान हो जी तो इसना भारत की राष्ट्रपति की PR थम्बी वाली मान ngasi represent तो रिशी state government represent तो रहे बा अच्छा सू की दा नाला इराई निमित्त तो रिबे से हाइयेंग सू अमुक another resume तो दोरी है बको हाइयेंग नि थोका बन निमित्त हाइयेंग तो दोरी सिदा मोई लोइन लोसिल मने बको अदा आई कोई ngasi ngangi बको से मोई तारम गले क्वेश्चन एलाइ तोई मसेज दा मखोई ने तो रिबे से आइन हाइबे से नाक नलि दोंता मणिपुर की गवर्नर है बसे मसक चावरा मसक अमोइना तोरगा मागी शक्ति से constitution दा माबु advice तो कोटन तो गोदनी खोकनी हाइबल लेकर होजिकी मदु लेते मागी without मागी advice अम याउदना अखोगी मंत्री मंडल की पॉपुलर मंत्री अमगी कैबिनेट की करीगी चीफ मिनिस्टर की याउदना होजिक लेत्रे न माना तौलिंग तौबगी केनो से assembly दी माइ मकुत कानमंग मोयबो assembly कानमंग मोयदो पोतो माना मद हिंदिनना होजि बाउदी तौद्रिको हिंदिनना तोरको तारगदी मा करी ओरा कदगी हेबसे मसी आइनी मतुंगिना लाकपताई आयेंग अखोगी टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का योर मतम याम दोसा तारक याबगी अखोगी थाजबा लई मसिगुम तोरु मतमदा अदुना होजि गवर्नर ना महु छिलिसे सेंट्रल गवर्नमेंट की दरगे सही पीके मिश्रा दु दोल मोगी लालहोबु सिंग वारी सानरी बदु द मोय म यावरे स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंजी कमाइन तो के यावगे दा अखोगी गवर्नर की मागी म्यूट से मसी यावरी बा कना कना म्यूट दे खंगदे म्यूट यावरी बा अदुना मसीदा assembly बु मान कालगा तौबा याबा हाजुमदी आइदी मान ordinance में जारी रखा तौबगी शक्ति लेरकदी नमदी मदुमा आई रिजर्व तौजगे करिनोइसे अदुगा हेक्टर माना मणिपुर assembly बु थगोय ओइदना हाजि लेरिबो ऑफिसर खरना चटलगा वाना अखोगी मणिपुर की इतिहास ता यामना मियामगी कनो तोना फंगपदु assembly बु थगोय उसितना मदुगी वारेप मद सरकार रि वारेप तो मदु बाईपास तौर माना चटप तारगदी मदु लीगली करिगुम अहो बखरा लेर कदरा हाइबसे माइनस चिंगनजै अदुना होजि लाइव फिल्म जिदा सुसे सु तोरिबा कांगुसी होजि कमाइ तोगेदा मखोइना तौगिबा आरान मयामसे मखोइना विक्टिम मयाम अमन तोहनगिबा मयामसे मसिगिना करी मना पिदौरिब्रा दंडी पिदौरिब्रा सोंग खंगदबा सोम लाकंदना अखोइगी भेली की लेरिबा भेली द बेस तौरकांदा मणिपुर की ओइना जे थौ गो यावरुलिनको मैतै की ऑर्गेनाइजेशन ने हाइजल लेबको क्या याम साथी करगेदा मैतै की ऑर्गेनाइजेशन का कुकी के ऑर्गेनाइजेशन का अनी की तो हारदी कुकी की कौरमने कुकी की ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी दो अदुगा मधुसु नुसिताबा काबू ओरमदना मपू की याथंग यावरदी यादबा रोबोट की कैरेक्टर ओरमदना साउंड थोकते करिंग तोकदना लाकिदे होजिंगना मोगी बहुता मोगी कनो दो मोगी बॉस सिंदु लागा मोगी वारी साना अहुम लक तोबसिदा मणिपुर की ना हारिबा सिविल सोसाइटी अहुम सी अहुम लक थेंगरे मोगी सो अहुम लक तौखरे अदुदी मखोई सिना सिविल सोसाइटी की मुहुत छिलगा लालहोबोइना वारी साबा अखोई सोमदना लालहोबगा वारी सादबा अखोई सोमदना गवर्नमेंट का वारी सादबा प्रजा की खोलाव खर पूर्ग चचबा ऑर्गेनाइजेशन सिंधुगा शक्ति सी मखोई की शक्ति का अनी जी कनाना लुम्मी मोगी सो सिविल सोसाइटी थोरो अखोई थोरो नतना मोगी ना लालहोबा थोरकवा सोमी सिविल सोसाइटी तौरगा अनी दुगी वारी मैतै का कुकी वारी सानरेदी मन टोटली फेल हो गदो पोली मियामनसु यारो लालहोबगा थेंगनब ताई गवर्नमेंट का थेंगनब ताई अदगी मिसम थेंगाइनब ताई नतना अखोई सोमदना
Maitai organization ni hajin ba moigi na lalo bagi su gi kangu nongi pa ba kangu ga koi versus wari sab dom ga uhan badi yaroi adu badi ai koi yang doli se makhoi na matung na korok pada na sai mang lai Manipur da kaur adi koi su cooperation pi ni habam di hai ko kai ma Delhi da moi korok matam da whatever ai koi na cooperation pi ga pi roi da question di it is up to them ko adu ma further kan oni adu ga signature to do ni moi di dana doli se ai koi som na Manipur ki mahut chin la signature to ga to roi da question ji la mu ton hayeng yam delicate wa pot la kan ba maram di mana tha bana ai koi lamui na mana the ba adu ga su ba nomba adu horen ba nam chara ga na chat ga wari sarim sin da to ba adu na masi gum ba twist to ba adu ba policy ma ji ki koi rashtrapati shason manung si da to ba ko ya ba adu na ai koi na to reality ma yeng ba tai ai koi Manipur ki moina mahut chin na ko bi ba ai koi civil society sing je masigi leiba limitation kada wai bhawbada lei kadai bhawbada makoi ga wari sana bagi magi parameter se kadai bhawbu lei ge habe se masi moi clear kat ama piga dabni ani subada makoi na kuki jogi kangbu siga lalu ga kangbu sing ji wari sana ga makoi na masi extension tawbu hala su extension tripartite tawbu se tripartite tawbu se mas chongoi oi thokte maram di Governor na nga si Manipur ki assembly da warep togi badugi mahut chilgam to ba yaroi aduga by koi kanoi na moi ani government of India ga adage sai kuki lalol sing juga moi na amanung to jaba yai adu boy koi sei da 18 June gi da kano koi ki without territorial limit ane togi bagi ceasefire se Manipur ko ya ga da yaroi da be question ida ceasefire ki wafam da adi Manipur da ceasefire ki foreign moi rules de da madu yaroi ko tamda kalai boy koi state government ka mai samne dori yebse swai matang da kaitang ai thayai na mong si leire mong tadre habse ai lanai we na ai opinion ji jage masida ngahan sana ki wari sida governor gi representative sigi administration sigi representative yawi haidana koi report orpa leire thenare aduga hayeng amuk sanar ba yai madugi matam du ngahan gi tang mari da sana badugi makha tar ko follow point hayeng si yam naksana tang mari da sana bani hayeng amuk tang tare ta sana tar ga di posi July thasi horpusti am thujalakpa aduga Junda tang kenoda khoigi mapan ga tra truka su sare adu thani sida thana leiriba thani sida mari rak surani hayeng sana tar ga di adu tadi posi kargum ma leirabra some settlement amagi kargum khara da yana bagi poraba leidoira adagi governor gi representative sing si makoi involved ta holak isnadi hayeng mathangi ji sana ga dori basidana kari ahongba lakadoribna if kaigum khara yana gra hay tar ga di madu state sida Sayo Jazun Tamiba, Sanaba Yagadura, apply to Yagadura, Makoina Yani Potu, Miamgi, upon him back to Oram Taragadi, Maduna, Karamonga, Sigi, Iran Silushan Bani Haidana, Pakaliba talk from Singsina, Korom the Sakiviava, Aduga Sugi agreement si Makas Hangtanaba, Yanaba, Adumax Hangtanaba, Sigi administration Sigi, representative Tawina, Farga, Yahon Bagi Monga, Avadi. Makoi da knowledge ama natragana makoi involved to honbagi porma torkanda karigu makhrada ya sangi dora bra habagi chingna badani jathong kwai thamini masi nampu to budi na te charoi ge ei sai jabdo haidi tawdori ba pochi hayeng sigi moina Delhi de agreement sign tawre hai tar ga su sign tawre be agreement sigi magi effecti Manipur state manung da ne ba la ka doise kem thamba kem hongba Kulai Piraga Chatpa Yaba Yada Punamaxi Manipur territory Manung the name. At Manipur territory Manung the Ladyba, Lamdam Masigi Miyamgi, Mihut Singi, Wakalon, Midian, comment, opinion, Yaudana, Lamdam Masigi, Liboxi Moina, Paletus Lepsala Agadi, Akoisi, democratic state, Amagi Manung the labor, democratic citizen law. That Akoisi colonial state, Amagi Manung, the Akoisi colonial subject, Moina Tony Tony Bokto, Toroquis Namzil Lagat Tamaba. Adumba akoisi territory amara habsi dia government akoi mai ke question chat kane adage nasage national highway sing hangdok pana targana IDP sing hanan bagi tuan ba hana khara unagi da su karuma khara initiative pi khara phongdorei dana adu da handaki siga yam thujalak phasida karuma sigi posi yana ba center gi posi mai pangna ba karuma khara di yagi dora bra adugi chingna badu chingna bagi wadi di chingna ba na chalago chingna ba da nei na di phangching chingna ya ne ba ko amam ba da na loi une ai tare amam da chingna di loi uye do aduna adum chalagum se only ekhoni yengdoi sidi ekhoi gi leiba sigi miyam
lakh kunthra 3 million population gi khudung chadriba awana China chaitheng mayam si hana lengak amana magi tawum thokpa mathau constitutional guarantees fundamental rights sigum mayam si hana thuna pithok na ba thabuk paikhat dana khulai paiba lising ani ama ni khaki natai chai dra khulai paiba adusu miram dagi pusalak khulai paiba leader sing adum badu da hena emphasis piba adudan hena thawai yauksalak targadi India government se akhoi gi miyam gi damakta leiba government la natraga narco terrorist sing gi damakta leiba government la haiba wahang ji tholok wahang ja jam tholok ni haitai moi mathakta ada moi gi accountability lamdam sida India lenga ki magi account existence amadi magi lenga ki legitimacy si question torokane miyam na adugi accountability si soi hanga ne ba lenga si akhoi gi oidibra lenga si oi khoi gi yai phana ba tawribra tawdibra akhoi si bu Indian namu oidibra hai wahang ji soi tholokane ba ana adu ba yamna serious consequences solution thibada problem hena thokna na bagi maram ma oigane aduna moina sugi kangu engage tawbudu da whatever moina suna obstacle ma oire khalaga lakh kunthra population sigi magi yai phana na ba irang si solution na bu hona ba da problem oire ba potu resolve tawna na ba moi da wari sabne na saramaga di okay adu itari moina yokpa kangu ni na moina themjanna ba moina haibe sum yani ba adu yana na bagi labi thi bagi pora mo oira magadi adu gadi phare adu natadana miyam gi awana khangi ba tawri ba miyam se masigi lambi ma hana pidana asomda kanthoga adu tawraga mantikna na yana na bagi su si smaina noina si lambi chatpa yarakna na ba yum hanjan yana na ba noigi fundamental right to phange hai targadi su extend tawdadi yaroi ka haibagi type ta akhoi da manting na bai mon da tan na bagi design ma tawbo targadi government amana dumain tawragadi government se akhoi na hana dai su gam India government ga si synonymous oi su haiba si India gi proxy army ni proxy force ni akhoi de thoi ba lan si ma si India gi design ma makha da chatharak pa dum laba lan makhalam ni hana akhoi na hana dagi lawga lakpu do madu hena mai shengla ka dori adra moi masigi matang si yam section da bi yaroi akhoi na ada unaraga wari samatam du sokoi yam akhoi yam clearly thamme ba hojik si matang da wa kai ngang na ningai lete sugi matang da wa kai ngang na ningai lete extension gi matang se akhoi gi priorities team micham miyam na thengnari ba khudong cha da ba awana mayam si hana resolve to buni masi hana to masi mapung phana to matung da makha ta ba du ko na khana ni adu gi damuk ta di miyam punna tan da ya da pot mayam lei masi yang contentious oira ba adu gi corruption ba da sugi matang amadi yaw male poina ma yawi keno to ba sang da ba yaroi hena sang da ba yaroi masi akhoi na sang da ba yaroi hai si Manipur da lei ba stakeholders mayam se masi gi comment masi mayam si aya ba or masi apam ba yaw da yaroi mamdi indigenous population lei ba mayam se masi gi consent ma yaw da na lamdam masi gi marak ta yepsal laga moi gi hinjaya ta ma terrorist narco terrorist mayam du kem thamaga akhoi irak ta moi si sum hingan ge lehen ge haibasi India government amana bai praja da tawum thokta adum akhoi thawdo amane ba ara adumaina adum tawrokado mayam do makha tana lamdam sigi leiriba yelhomi mayam gi opinion comment yaudana adum masi matang da kaim tawbe yaroi adu priority di sigi uji thoiba pochida hana tawgadabani haibasi ne ba ko aduna moina response kamaina keno tawi governor gi unabada soma keno tawm do mal governor da si matang wari sade man di sidi magi purview gi wang na chakre man di moi state city hujik just stamping aga stamp thamna ba stamp yain na ba thamba agency moi no jikti akhoi leiba government Manipur government have sidi stamp yain na ba leiba government aduna kashuli taba sida akhoi gi gol tabi gi thodok si state manung da lotion ba ngamgada bu do stamp oina leibani na yarak ta na akhoi Delhi chala wari shawra kan da cherol tholei mega natra gari thomoi de ne akhoi Delhi da ngangnaram dra ba swai dum tongna ler ba adum ma leidana chendana khang lerim duine ba aduna sida lady government si completely state ki sorry center ki mute oina moi gi agent oina hojik se leibo dong na leibani akhoi lady government se akhoi legitimate miyam gi popular government adu nate aduna democracy gi magi chap chaba 100% akhoi gi legitimate government nama oibra habdo elected government oide masi appointed authority ni and hariba masi gi appointed administration china akhoi gi miyam gi aspirations mayam se accommodate torga thabak to ngam banate chumnagi moi civil amadi municipal administration da tawde adaba sarkar gi tolo pithok pa karmachari singi tolo pi ba ma tawba lambi karak pa semjan ba leidana law and order khang ngak pa sigi basic chinatana atopa
political loiba miyamgi state sigi yaifananaba future gi magi lejariba state sigi idea da policy matter da makoina decision lobang ambagi pot amta leite madugi limitation adum lejai masagi wenasu constitutionally sum lejabani assembly yaudana law tawba ya da thaw mayam leiribani adu mo pot mayam do bypass or khwaidagi critical loiba suspension of operation na minamba agreement do madu India ga mena Manipur gi miyam lakh kuntha ji minamba ga namfu da moina tawni hair ta ga di madu da tholaka da ba thodok se mamang da moina gwalta bi gi thodok ji moi solution thi bada problem tholak bani kaino da they don't understand the local sentiment aduga lady ba pot sing si khang da bagi ni handa ki sida su hena tamthiba hena phibam so kum lakani ha ba se akoi na su mamang da Unabakanda, we have already Madugi alert Amadi caution to Jerome. At the center now, Sigi Miyangi Kenosi, Apamasi, Kangabra Ihulsi, must understand Tobungamabra, Sangdabayaroi, Susi, Lotokro, Sana Halano, Hibasi, how would you own a Laura Lavane? Then Manipur Gamena Hantaki Irang is the Lotokram, the cabinet decision Masana and Doksagravane, Lauraga. Adu assembly the mo resolution koi passed out in Tarini. Adu Sidale Horisida. Center ga ngasagi sama na maikai ani khak sap mana ani khak oina lehorga sigi agreement si center na su makha tana lam sangthaning bagi posi masigi intention si ure aduga songi administration gi representative yauna involve to holok bagi phibam leiramnina chungchoi choidana karu makhra da sangdagi gedra habgi potu de dum sidi question adu leiramne adu targadi handok pudi yadaw ground rule nainare Hana ground rules who I give my amadere, case my amere, Utadi Madu against the Noilabina, agreement to get against the Oinam Tabatoramina Madu Handu Podi Yadav, Handu Taragadi, Sigi process the Cam Karakanis, Deligi policy the Cam Sola Kaduno Hibis in Manipuri Ladiba situation Siga. Thank you again. Kwegi COCOMI Wangano is Pandiki Badu Hada, Kwegi Manipuri. Civil society organization hinchalaga stakeholders inga ya ba yaudana suzi extend to bigano hybrid line to da aina mamangi program to haizaba aikoi suspension operation chi sangdokting the white paper on the suspension operation ma government of India puthokadabani haibasi aina mayang ba from the suggestion on thamjari aduga any crime or all crimes actually or any form of crime comes with an accountability haibadi koina crime ma thokre natragana violation ma tawkre Haiba Targadi Madugi Chap Saba punishment Pipam Toy. Masida Angi Ming Degi Natragana, Lady Pakangunsi Ming they compromise they from Tokte, selective oina apply to them. Tokte it applies to the SoO cadres as well. Haibasima Ani Shuba Tamzike Aduga Ahum Subada Government of Indiana Manipurgi Kuki Zo Singi Kuki Chin Kuki Singi Makoigi elected me sing Sigi voices there. Makoigi suspension SoO the basing the supersede over masi openly they must register an official statement of Pium Toy Masigumba elected leaders sing bunam tabagi tabaxi open when a Torokanu Hibze quick government of India represent hiring a mere to Harakte Sima Itamzani Aduga Ikogi Manipur who suspended or a assembly Aduga Pam Taraba Ikogi MLA Singi Sutawaba Amakang Su Tabi suggestion and Tamzage Madudi suspension operation matang the toy but chamam naba amasung Manipur da hojik si aikogi fundamental rights violate tauba aduga Manipur da mi sing si masa masai mayum da hanjan ye have the hanjan be yaroi haiba highways chat pe yadaba inflation da kwaidi wanghan ba aikogi fundamental rights loi manghan ba sidai sida aikogi Manipur da hojik si leri ba MLA sing sigi or across the party makoina government of India da pilama topam thoi moi signature piraga madudi karino haiba kanda suspension operation ki matang da Manipur the elected government number restore tawdri phawbadi masigi matang the significant of a decision of the lobby ganu maram di suspension operation ki joint monitoring ki closes the Manipur government in a lead role ma lori bani aduga Manipur si party amone leibagi wafam si leiri bani adu masi lekhai ta dri phawbadi SoO ki matang da any significant way oiba decision amata central government lobby ganu maram di hojik si Manipur si president's rule ge makha da leiri bani haiba si daisida wakhalon ji thamaga makhoina center da a price phajana mating thokna marin leina thamlabadi union government su Manipur gi MLA singi voices su ngai bana chumgani yengchimna chumgani haibo hom la kado male maram di aikona MLA singa voices kaido bagi raise audori bano haiba taragadi
aina su akoi di political science satra moina center amusu state ki mari asi yamna mayek sengna bharat samvidhan da piraga leije haitare masigi piri ba provision ji chap sawa masigi khudong chaba ji manipur ge representative sing logo do bani khudam moina hairab kan da article 356 na to khoi hujik lairi se article 356 ji makha da lairi ba je koina president's rule ka wa adu ngasai khoi gi akoi pabung na haibi ki ba ordinance matang le khitang samde jagi ordinance kamai semba yai ordinance khoi gi governor se moi maru president ne sema kado ban karigino haiba matam da president's rule ni hojik lai ba se aduna president na 356 matam da semba ordinance karamai semba da ge haiba matam da delhi de le ba council of ministers ki advice matung ne semga ne masi ke advice karigumba law da ba taraga di na tan leiram da ba taraga di hairi ba kaino law se ordinance se masi constitution da kitang masi chana ba yada ba mawong da tradition ama masi precedent sam lai maram aduna sima akoina manipur gi MLA singna maruaina masi gi level da argument se piraga center state ki mari se kai da na ba gi madu gi constitution piri be kai ko du mangan da na ba gi damakta masi gi su gi matang da significant about decision lobby ganu you have to wait for our return or return of the elected members haiba suguma ma ani shuba point da ordinance ki matang da karigumba भारत की पार्लियामेंट से करीगुंबा मणिपुर की मतंग द लो म सेमगे हायरबा अदो इतारगदी मसीगे से अखोइना प्रेसिडेंट रूल की मतम दी यामना सेमबे चटनदेबा करीगिनो हायबदी स्टेट अदुगी मतंग द लो सेमबे से स्टेट तुगी मथौने अदर स्टेट तुगी मसाई गवर्नमेंट हम लेत्रिंग दा सेंटर ने द लो सेमजन बसी चटनबी सु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यादी हायबगी ट्रेडिशन लेजे पुनमक्सी येंगुरगा हौजिक मणिपुर द लेरिबो फिबम मसीदा अखोइगी एमएलए सुगी कितंग मतिंग थोनी आइना ममांग दु हाइजबा ममांग आइगी मतमददी 1972 अदवाइदा 13 अगस्त की सेलिब्रेशन ची तौगे तौबदा ऑब्जर्वेशन तौगे तौनु हायरप मतमदा मदुगी चेदु सेगारेगा लंथोयना कोइ पाउचे सिंग दा हलमन सिंग तंबदा थेंगनाजै अदुगुंबा यामना मतिंग लैबा अखोइगी रिप्रेजेंटेटिव जुम लैरमी हाइतारे अदना दिल्ली गा मुगनबा हाइबा नतब सेंटर अमसो स्टेट का लैबा मरिदु इकाई खुमनबदु मांगहनदनबगी लेप हाइबजे अखोइ स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव सिंगी मथौनी मरमदना हाकोइना थमजरिबा मियंग सिंग सिदा थबक खर तौबिरबदी मणिपुर प्रजानसु पेनगनी थमजि होय अदुबो सेंटर के मूव से कमाई लाई ngसागी सु ग्रुप जुदा यामना हंतकति यामना कंसर्न ओबगे पोरम लाई अदुबु मखोगी लेरिबा रिप्रेजेंटेटिव सिंग एमएलए तारा दु लेरिनी एमएलए तारा दु पुरा साइलेंट थमगा खोगी साइट थमनग्र कांदा मदु इन्वॉल्व सो तो हंदबा इन्वॉल्व तो मींस वारी सानबा नत्र करिगुंबा इशू से लोशनबा नत्र करिगुंबा लेरिबा पेंडिंग इशू मैम सी कॉन्फ्लिक्ट सिकर हंदनबा लोशनबा होनबन तमदा एमएलए सिंग दु इन कौरगा मखोद इनवाइट तौबगी प्रोसेस सुम यावरक्तबा अदुगा पॉलिटिकली सिगे प्लेटफॉर्म दा लाक्तबा ओइना तोंगाना अमोरम दा सखिबगी ngसागी खुलाई पाइबदो ओइना लेजिटिमाइज तौनोगी पोता लाक्पि फिल्म जिने कमाइन थमिनु जत अरोय बोइना बसी क्वेश्चन जी यामना इना खुंबा याबा सी तेना खुंबा तारे कोइना आइना ngसाई पोतो दा अमुका खितंग हंजन जरा कांदा हाइजनिंगे होजिसे 21 जुलाई हंदकी से थाजिदगी मथंगी अगस्त 21 भौसे पार्लियामेंट की सेशन लेदोरिने मसीदा कोई मरखिद मणिपुर की एमएलए सिंजिना वागा गांग लारना मम्मी मनागा सी पूरा पाम वावद कीदोरि जाने वागा गांगोय मरमदि केनोदा ओनोन कीरबा कनो सिदा अदो मणिपुर की एमपी अहुम जिना कया यामना मसीदा कोई मणिपुर की रिफ्लेक्ट तौना वागांग बंगबदोरि गे जी कोई येमताय दगी अहुम सुबदा आइना हाजनिंगबदी हौजिक की इरांग थोइबसिदा अखोई एमएलए सिंह सरकार सेमदोरिनेना निमि खुदिंगी सुम अखोई वाचत वालोम दौना सुम तौदना सुम तौबा मियामदा ओइबा खंदे ओइदा खंदे अखोई निंगथवर कदौरिना सुम लाव खोंगु तौबा अकीबा खरना पंकी द कीबा पाखतपना पाखतबा तन तुको सब मयाम अमना तोगानबा अनुम अमा लेबा सिगी थाखिदेदा होजिक लेरिबा फिल्म सिदेदा मरक सिदे मोइना वारी सारगा खोलगा तौम तमदा करी स्टेप लो कदरी गे बसे सी मतंग सिदेदा कोइना गेम तमदा सरकार सेमना होजि होजि कासे मोइना मंगजेरिबा मंगदो ओइथोकले चिमदी आइदी यामना थापना उगरे अदना थोइदोकला मंगसे मंगबिरोनु होजिति मणिपुर कनबा मणिपुर मांगबा ताबा कैदोबा सी फिबमलोमदा मियेंसे थंबिरो अदुगा लोइना होजिक मांग ताबे एमएलए सिंजिगी बागी थौदांगसे होजिक मोइ तोलो फंगिबनी अमा तोरनी मोइ बेनिफिट कया अमा लेदी मोइना मियामि सेवा तोबा याबा सेवा तोबिगरगदि मोइ मसासिसु मखोंग छोबम चंगजेयबको मसासिना फेरेंग दुरेंग हाइलेर कान मियामि सेवा तोबसे ओरेन पोप लौन तारगा बीपी लौरगा वांथब लौन लाकुसु याय अदुना मखोइ मसाना हौजिके हारिबा गवर्नर ना महूत छिलगा मणिपुर महूत छिलिजिदा लेदीबा एमएलए
पुलपना मोय कुकी की तरा दु थमो लेहोली बे कोई यांखे सिदा अमले तगा निफु मापन जे मसिना अखोई ओपोजिशन सुवाई ओपोजिशन जु सिदा वांगांग बे चुमे ruling lang nga to bin chom leine la ba yang chore la ba opposition ju MLA ama oi bagi magi capacity moi manga sina sibu chumra lan brai se opposition ki side ki su Manipur ki MLA singina kari ma khara toba yabra hai ba si yak ti thamjani somda machin maya loina mien ma dong sum taro adagi sum chapi thara sum ngang ba amu ngang ba toba se adu tokpi ro thongna phana MLA ama oi bagi hojik miyam na seba tongni na tori sa apa ba seba ma Manipur kalena ba tokpi ro kendra kalena ba nataba केंद्र सुकन बिरो मणिपुर कलन बगसे होजिक मतम याम चारे मसे तहुद्रगदी नखोय मयाम सिगी थवाई से सट खबा डेड बॉडी वेन लई होबगी पियम से मसी पामबिगनु अदुना आइना हाइजनिंग बदी होजिक गवर्नर से मइदा चलगा नंगले तगुरी पोसे करिनो हाइबसे मसी हंगबम संगी सोमदा लाइगा कोगी मंत्री होए नबा दे सरकार सेमनबा कोफे कोफे याम चटपदो मदु कानदब पोली मदु कोई नुसिता दम तावरा चखरनी सिगी इशू सिदा मणिपुर की गवर्नर हाइबा मतमदा कुकी MLA तरा से सिबु याम कीबदगी हाइबा ngam दबो रगदी नोय ओइना तोखिबर फरे मोइदी तोने हाइरेबा नोय मतुक छोइन गिलरोय नोय तुम तिन तिनरोय हाइरेबा अदुगी थौनाबन मोय तरा ना हाइबा ngam तादी नोय तरा ना कोइ कलिम तोंग मोय कोइ नोय ना तोरि मायोक द ngange हाइना BJP की यावना हाइदम अदुगा कलिगुम्बा हाइरेबा कुकी की BJP की यावरिबा MLA सिंगसिना अदु माइना मन गवर्नमेंट सिबाबदा थुगाइना बगिना सरे तोक्तारगदी BJP na government semge na khanbirunu chief minister su atopa party dagi amana lakchara sanu BJP dagi lakpiranu maramdi makoi party du na moi bu yadaba moi party du na government thugai na ba khanba adugu party du na government semge na haibase masi akoi ki kari hali khara phajaba londa misfit oi ba dugumba party orakani adugu government orakani aduna matang chari ge mase governor unaraga kholaga center la su moi ki mi gatani si to biyo je tarik kun ma thogi mamang si deida kering bola hai was to mene ai jege hoi parliament ki mi fam su mang de le mang da dum le rabane thasi ki keno de kun ma thoi de hog duni aduna hojik lai risida Manipur gi irang si loshina ba karigum khara center na apam ba thabak thorom khara mai pa na paikhan ba hona ba matam da mungnari ba sida koi khulai pairaga masdu yam chawna involve tawi hari ba sing siga onjanaraga makhoi ga raga wari sanar kanda makhoi gi potu when a concern o helakanda akhoi gi si ma thabak paikhat na ba center gi khongthang se kitang chuna dabra haiba potune aduga karigi damakta suspension of operation si lokthok tri handok tri bano si agreement si handok tri bano makhata na adumak sangda hani magi apam da intention doina thabak tawri bano haiba si adum question oiduna laigini aduga hayengi if mefam se pangthok taragadi maduda kari ore po yabage khoi makhata na ngim tari Manipur file sarug abiri boza SHARATCHANDRA oza no ne aduga oza thobam khana thasa phongdok cheri ngasi gi nadi SKTV na sandok saba Manipur file si thoram mata solution jare yengrip sungam kana khurum jare